सरमणे साळगांवच्या श्री शर्वाणी युनायटेड स्पोर्ट्स अँड कल्चरल ग्रुपान मंगळारा गोय मुक्तताय दिसा निमतान थळाव्यां खातीर योग शिबीर आयोजीत केल्ले। तशेंच गांवांतल्या सरमणे झरीची नितळसाण केली। थळाव्या तरणाट्यांनी तशेंच जाणट्या नेणट्यांनी एकठांय येवन शिबिरान वांटो घेतिल्लो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज चडान चड आमकां खोशी भोगता की आमचे सालिगांवचे शर्वाणी टेम्पला कडले भुरगे एकठांय जावन कितें तरी करूंक सोदतात आनी करतात बी, चालू केला तेंच्यांनी। आनी आयज योगा क्लासीस हांगासर स्टार्ट केल्ले आहा। हमने योगा की सबके साथ मंदिर में पहली बार हम कर रहे थे और सबको अच्छा लगा। तो अगर कभी और करना चाहें हम कर सकते हैं। योगा से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और मन को शांति भी मिलती है। तो आजकल के ज़माने में हम मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है। Recently, our boys of Salmona Sharwani Club have started a new club. And according to our club, we decided to do some culture and other activities, sport activities. So this time we decided, today is 19 December. I think it is Goa Statehood Day. And on this occasion, we decided to take this thing for sure. The classes means most of the ladies of this ward are aware of this, and we thought it is better to teach them to do the yoga in their houses. 19 डिसेंबर आणि अशी आमच्या जोडीची कोण सुधारणा करून नासलो पण आज तुमचे भुरगे वाड्यावयले कुठल्यात साफ सफाई करू। आयज फर्स्ट टाइम 19 डिसेंबराची म्हणून एक प्रोग्राम घेतलेलो योगाचो। इज गुड फॉर हेल्थ ओन्ली। मागीर आयज आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळो आमच्या वाड लोकांचो। सो हेजे धाकटी मानकुली भुरगीं आसली आमच्या हेचेर आमकां म्हणजे सांगपाचो मुद्दो म्हणजे आमच्या वाड्यार केन्ना कितें कसले प्रोग्राम जायनासले कित्याक गॅरंटेड वाडो आमचो। सो आमी चिंतले भुरग्यांनी एक क्लब करपाचो आनी फॉर्म करपाचें न्ही प्रोग्राम ल्हान प्रोग्राम करपाचे, कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स प्रोग्राम। सो आयज आमचे कडेन बरोच पाठिंबो दिवन सगळे जाणट्यांनी बिणट्यांनी आमचे जाणटे बायलांनी भुरग्यांनी बी पाठिंबो दिवन प्रोग्राम सक्सेस करपाक हाडला।